Najgori osjećaj nije bol, nego kad misliš da nikome nije stalo. Radiš, trudiš se, daješ sve od sebe i ništa. Opet tišina. Niko ne pita kako si. Niko ne vidi šta nosiš u sebi. I ti polako počneš vjerovati da si nebitan. Kao da si samo prolazna stanica u tuđim životima. Ali možda problem nije u tome što te niko ne vidi, nego gdje tražiš da budeš viđen. Ljudi vide površno, vide ono što ti pokažeš. Ali onaj koji vidi i ono što skrivaš, zna svaku tvoju misao koju nikome nisi rekao. Zna svaku borbu koju si prešutio. Zna šta tvoja prsa kriju. Zna svaki trenutak kad si ti bio jak, a u stvari lomio se iznutra. Mi često tražimo potvrdu od ljudi, jer je možemo i čuti i vidjeti. Ali istinska vrijednost ne dolazi od toga ko te primijeti, nego od toga ko te nikad nije prestao vidjeti. Jer ti nisi zaboravljen, možda si samo gledao na pogrešnu stranu. Nisi sam, nikada nisi ni bio.